namukena kambe ka Master Xitsonga analyst channel, yeah, of course. I'm thinking like Ben Mangan, the president, them Ranga Panda, of course. Doing a King Link, of course. Mama Wu. So good like I must start. Then from there, like Dr. Joy Sherman, Namangia Katashunan, Lashvanga, and of course, yeah. So, of course, at the 13 February, if you go one Ranga Panda president, of course, if you go poster Samra Magic, if you go Magic Waka Gaza, very poster Samra Magic, very good call education, poster, the video clips, Dudley Palms. However, I was mentioned by Nico Sabella, got the same exact video, yo. Mandukula ntiyiso ni nga zangi ni bother hi wena cheka the comments until ndzi ni mention so I ngheni ni vona ku ndleka hi Master T so hina lava as you can see mi fike hi nghena ka the same exact video hi pfula the comments very ha swi swo editiwa very ngomi swi toka Master T hina lava hi loko scrolleni hi hansi ta tlhela swi prova ku very a ku editiwa nchumu vuya henhla hina lava mi jiwa gaza as you can see the same video clip so hina lava hi loko scrolleni khi ya hansi yeah I was shocked swo xi fikini murhanga Panda mos so a yene na hansi I wish I hadn't rara ka account leyin'wana leyi a ni tiva na vanhu vo tala se mi kuma ku rhanga ku humetela ngopfu vona before ku huma leswi hi nga tela ngopfu swona laha nga na mhaka leyiwa so ku yi tla hi fe ku bom fo ku tsala ku mahu afika hot as you can see kwala fike kuma mahu afika tsala ku hot so before ya kula hi pfula an account just to verify mara ai hambe a nga yi pfulanga ku verify ku na verification mark as you can see so hi walo mahu thandeka ngema as you can see kwala ina 1.2 million followers so hi yena mahu anga fika commenta ka video clip ya mrhanga Panda as you can see kwala I was like as you can see it's an account ngame check just to verify also comment ya ha ri kona la comment ya ha ri kona ya ha ri kona ekuvhenda the twins leyi postiwini la so I was like swo ku xi fikile mrhanga Panda mos and ku na sequence ka that guys a mi ze mi swi vona because I remember ku loko vo makhadzi va commenta video clips ti kona la na yena a comment ka risimu ra Magic even then se hi tlhe hi ndza hi ka Master KG na yena the same Master KG i fika a comment ka risimu ra Magic then hi loyi again ku na mahu na yena i fika a comment ka risimu ra Magic so swivula swin'wana about the song ya Magic guys swi loko that song crossing the boundaries to some extent ri nga crossing the boundaries to some extent because ti komba na ti-artist letin'wana ta le handle ti kha ti ri tsakela swinene and risimu ro ri le ku pfurheteleni swinene a ni kha ni ri cheka tolo the views as you can see sweswi hi vulavula ku ri le ka 619,000 views so ri le ku pusheni swinene so mahu u dume yini Master T i dume tinsimu to tala ngopfu mahu a ni ku chuza ro fana ti tele to tala mi ti tivetelaka no chuza kahle ni fike ni vekela rini ti tele na leri mari tiva vo tala leri vo tala obvious mari tiva risimu leri vo tala mari tiva yeah at the moment kahle babes wo dumiwa sweswi like she's trending everywhere sweswi hi vulavulaka like i dumini like she's the current hottest female artist yeah and then yin'wana tinsimu of course mi ta mi kha mi yi tiva vhele hi leri ra ha ku humaka leri ra Gucci leriya hinkwenu ma ri tiva leri ra Gucci vhele ma ri tiva hinkwenu risimu leri swi nga endli mi nga ri tivi yeah a ti tele tinsimu leti of course a nga dumi tona leti a no nyika example just to show her power ma ti vona ti-views ta ku ti famba swi njhani like most popular song sweswi hi vulavulaka ku na 133 million views leri ni nga ku thanda muhle mpela stuff like that she's very powerful, she's a very powerful artist
Okay, wende kona kwala no wende kona swi lunghile, yeah. So hi leswi hi nga vulaka tani congratulations to murhangaphandla Benham president hi mhaka kahle swinene ku va ri kha yi represent loko ze ri simu ri kha ri huma hi ndlela leyi swi va swi ri kahle swinene swi nga hi pfula ti-opportunities minkarhi yaleyi taka hi kota ku va hi bukiwa ngopfu even ka ti-national gigs and stuff like that hi tlhela hi khensa na Mahu ku va recognizing the song hi mhaka kahle swinene ha khensa swinene ya i swa matimba hi leswo. And then of course hi viyeka dokodela Joe Shirimani so of course ra 13 February as you can see if you one of our poster ka account ya vona fika tsala ku 10 students lava Dr. Joe Shirimani Foundation and Alpha Technical Training Center hi nga va nyika basari va hetile course ya vona. Graduation details will be shared soon. So hi nga vula tani ku Dr. Joe Shirimani a khensa swinene mhaka kahle swinene leswi mi nga ku swi endleni swi kahle ku va mi kha mi inspire youth like this va nghenisiwa xikolo swi kahle ha khensa swinene hi ngo hi vekela nyana clip ya yona yi kha yi vulavula Dr. Joe Shirimani. Unfortunately music wu rhasini swinene hopefully swi nge hi vangeli ti-issues la ni blame ngopfu la nga edita la na ku swa ku munhu loko a nga hengisanga na ni twi na ku volume music yi le henhla hopefully yi wule hey maybe ni nga tlhela ni vula na mina loko swi swi vulaka I don't know. Loyi Dr. Joe Shirimani na mina la ni nga tshama kona ni rhandza ku khensa na mina la ni nga tshama kona ni rhandza ku khensa va ni hlanganile ku va ni hlanganile of course na the-students ta mina a ni ma tsundzuka hi vulavurile ku no hi lava ku empower ti-students va kota ku endla swin'wana vana na vona va tiendlela swin'wana ku tsundzuka of course hi hlanganile ku hi lava ku empower youth yeah of course va kota ku endla swin'wana and stuff like that khensa hi lava hi na vona namuntlha hi siku ra vona ni nga va vhakela a hi dya lunch swi ri kahle a swi heleli laha ya khensa swinene of course na mi tlhela na vona a hi dya lunch ha swi lava professional vo Dr. Joe Shirimani a ku dyiwa lunch yi ku ha swi heleli laha vhele ku na van'wana va swi koteka na ku khensa na va Mazukwa va khensa na center leyiwani training center leyi Alpha ku a va yi mahlweni na vana na van'wana ha swi heleli laha yi kha yi kombisa ku ha swi haya mahlweni and then of course yi tlhela yi khensa na va lava Alpha technical training of course leswo also explain ku na lava va tsakela ku pfuna of course va nga nghena va kota ku pfuna like with funding vhevhele swi ku laveka mali loko ni twa course swo fana leswi ku na ti-fees ti nga kona ku na mali ya swakudya na ndhawu yo tshama and stuff like that so of course vana va kona hi lava so hi nga ku vula tani wa khensa swinene Dr. Joe Shirimani swi kahle swinene swi kahle hi ta report na swa so yi tirhini mkhulu swi kahle tani swo mi swi vona ku force yi na foundation mi nga ma hleketa even previously hi report loko yi nyikela tintangu yi le ku tirheni swinene mkhulu yi le ku tirheni swinene a xikolweni mi nga ma hleketa vhele so swi kahle swinene a khensa Dr. Joe Shirimani so hi leswi loko ri amazing subscribe banda kombela mi click subscribe. POV, you asked your Tsonga boyfriend for a Valentine's Day gift. I don't have money. Okay, Milan Tipada is car. Anamali says Namali. Anamali. Customer in Tanzania, on Ramana Namali. Se found the town on Kunrama, Namali Taikuma, Namali Sesua.